دما خوش ببینرین هجا ایرو 24 نیسان 2024 جه روزان جیم روشا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری باکشین هم لسر اصلا هریم و هم جل سر اصلا جهان رودانه ام جواره پیشکش بکن لوکه هر تم دست پیکه چند سرنوچین بری هلبجارتن شهرداریان ینسین گولان ایرول سیناوندان جبو دیار کردن نامزدین هلبجارتن پیش وقت دست پیکر هر سال دشی داگرکری زیده دبل شدادی رقا و شهبا گل برتک نشانی ایرشین داگرکری دولتا ترکیه سر خاکا باشوری کردستان ایدان. ببونه سالوگر سدونهان آکم کجا دولتا ترکیه لدجی ارمنیان لحسه که به مراسمه که لشکری توگایت خاطر راگاندن. ده هجدامین خلاتین زیرینین بیلده بجشک جروجاوی کردستان دکتر جوان همه هجای خلاتی هاته دیتن. بری بینرین هجا سرنوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتنا خواه ساعت هفتان جواره پیش کش بگن او امجم اتمسفرا هلبجارتنه ین لروشاوی کردستان دست بگن افدمه که دریجه دی آماده کارین جبو خباتن آماده کارین این هلبجارتنین شارداریان تینه کرن او ایروژی جخوا هلبجارتنین پیشوه پیک خاطن لی بریا کم دربازی هلبجارتنین پیشوقت ببند چارچوبه آماده کارین جبو هلبجارتنین کو سه گلانه و پیک ورنده چه هیا پارتیان کو رخصت گرتنه کیجانن یا کو رخصت نگرتنه کیجانن و ده چند شارداریان ده پیشبازی پیک و رجی تکیلداری وی که دست پیک ما راپورا که آماده کریم لی تماشا بکن و پیش رجی تکیلداری هلبجارتن او هلبجارتن پیش وقتی کو پیک هاتیاجی ام بنوچین خو دوام بکن. لباکو رشلات سوریه تپاین سی گلانه 2024 هلبجارتن شارداریان ورن پیکانین. لگوری پرگالا ریوبریا خوسر و یاسای هلبجارتنی ده همو ریوبریان ده سیستم هفسروکاتی تپی کانین. دوی هلبجارتنی ده جی و هفسروکین شارداریان و اندامین مجلسین شارداریان ورن دیار کرن. لگوری هپیمانا جواکی ده مجلسان ده جی و رجای جنان جسادی پینجی به. هر وکی بریارکو هر دورک هجمارا شینین و 10,000 جورتر به ده شارداریک بویره ده هجمارا اندامین مجلسین شارداریان جی 16 به. لکلکا ویجی اگر هجمارا نشجان میلیون اکبه ده پینجی کز بو مجلسان وارن دیار کرن. دروشا نهاده لحریم باکور و رشلات سوریه 121 شارداری هنه. لورا ده بکو هجمارا وان بلند ببه. جبو افجی دیار ببه تی پایین دوان روژانده قانونا دابشکرنا ایداری جهیلا مجلسا گلانا دموکراتیک و بیاره کرن. پشتی ویجی ده komiserya بلند هلبجارتنا نقشره هلبجارتنی دیار بکه. لالیکدن پارتی و رخصتنین کو پدوین قانونی لگوری هف پیمانا جواکی پیکانینه و ما فیوانین بشتاریا دهل بجارتنی دهوه خواه آماده دکن. لو ما اتفاقتین ساز کرن و برنامزد جی دیار دبن. هنک جی بارمانجا دیار کرنا نامزدتان پیش هل بجارتنان چه دکن. لگوری وی حتی نها 43 پارتیان رخصت گرتنه و 27 جی نگرتیه. کمیته کاروبارین پارتین سیاسی یا ریوبریا خوسر جبو رخصت گرتنی حتی یکی نیسان دم دابو لی اف دم ویگاوی درش کریه. پارتیا یکیتیا دموکراتیک و کنگرستار بریانها به داخویانی که اشکره کربون کو و بی یک لیسته تکهن هلبجارتنی. لبلی هدیتن دنابرا پارتیان ده بردوام دکن لورا دبکو بشدارین وی لیسته زیده ببن. بلی سه گلانه و هلبجارتنین شارداریان ورن لدارخستن بریا کو اف یک پیک ورجی ایرو هلبجارتنین پیش وقت ین کنگراستار ین لحسکی پیک خاطن لسیناوندین هلبجارتنین پیش وقت ین جبو دست نشان کرنا نامزدین کنگراستار هاتن لدارخستن. پشتی کو هف پیمانا جواکیا با کور روشلات سوریه هات اریکرن بریار هات داین کو هلبجارتن لحریمی پیکورن دست پیک کمسریا بلند آهل بجارتنان یاج 22 اندامان هات ساز کرن. ایرو هلبجارتنین پیش وقت این کنگرستار جی ساعت نه سبهی و دست پیکرن و ساعت 3 پشتی نیورو داوی بون. هلبجارتن لسه ناوندین جدایین لباجاری حسکی هاتن لدارخستن. لور چارجن جالی کنگرستار و هاتبون دست نشان کرن و ده یک جوان لگوری دنگین کوب دست خستنه تفله هلبجارتنین شارداریان این گشتی ببه.
یک جناوندان جی تاخا غویران بو لور ji saetên sibehê ve jinan berê xwedan navendê û dengê xwedan yek ji namzatên destnîşan kirî. Li taxa Salihiyê jî navendek hebû li wir jî jin bi girseyî çûn ser sindoqan û dengê xwedan jinên ku dengê xwedan diyar kirin ku ew bi vê gavê gelekî kêfxweş in û ev yek serkeftina wan nîşan dide. Hêjayî gotinê ye ku Wesîyê Gulanê hilbijartinên şaredariyan ên giştî pêk werin û dê li her wargehekê ku 10,000 kes lê dijîn şaredariyek lê ava bibe. بلبنرین هجاج ساعتین سحری و باجر حسه که کنگرس سارج بو هلبجارتنی شهرداریان و جریم هلبجارتنا که پیش وقت پیک آن بوش خود آگین برفره جدی کلداری ویگی مدن چاو خود پار وکرلیم انجام هلبجارتنین پیش وقت کن کنگرس سار لباجر حسه که جیم دیار بونه انوت بدرخان و که نامزتا کنگرس سار یا باجر حسه که هات هلبجارتن شخوال سر اساس هلبجارتنین دموکراتی راست راست ایرو چار هلبجارتن چار حوالن هلبجارتنین هبو یه جنان لسروی اساسی دنگ هری بلنترین یکو دنگ بریه عنود بدرخان بو یه دیتر شخوا دنگ دویمین حوال سعدیا بو یا دیتر حوال منابو یا سیمین حوال براء بو هر چار حوال ما وکی اساس وکی رخصنا کنگرستار نمزت ما بون لسر وی اساسی ببلنترین دنگ لگوری سیستم هلبجارتنین دموکراسی حوال عنود بدرخان سپاسیا ویجی دکن سپاسیا همو حوالن ایکو بر اندام هلبجارت بون و لسر وی اساسی عنود بدرخان دبه نمزت همانی گشتی یا کنگرستار شخوال سر اساس لهرما زاپی ده انجام چالکی که سگوانی ده لشکری که دولت ترک آخر کرد هاتا کشتن هر وها سیستم که کامرا او مبساجی هاتن بکر کرن. نوند راگاندن و چاپمنی یا هپگی تکیلداری چالکی اف آگاهی پارو کرد. لهرما شهید دلیل آ روجاوی زاپی 22 نیسانه لگری آمدی لدیجی داگرکران و سیستم کامرا یا مبسا یا داگرکران به سگوانی چالکی هاتا کرن. د چالکی ده داگرکرک هاتا جزا کرن دو سیستمین کامرای مبسی هات نیم ها کرن. همان روژه لگری جودیجی گریلیان لدیجی داگرکرین کو کتبون نوالو و تفگر چالکی پیکانین. به وی گره گریلیان رندان داگرکران لحرمی کامرایان بچه بکن. 23 نیسان جی لهمان دوری بسیجوان یه لسیستمی که کامرای مبسی یا داگرکران هاتا خستن و دو سیستمین کامرای مبسی هاتن بیکر کرن. هپگه اشکره کرکو جه دنابرا سی روژین در بازبوی ده دولت ترکیه قرکر هرمین متینا روژ آوی زابی او خاکور که 13 جاران به بالفرین شهر بمباردمان کریه. بله هر به هرمین پاراسین المدیه ام دوام بکن لزابی گریلین هپگه درب لسر دربی لارتشا دولت ترکیه قرکر دخنش خواهد پازده ثبات دجیم گریلان لحرما زاپی اپراسیونی که شورشگری پی آنی بون ده انجام وی اپراسیونی ده 37 لشکرین دولت ترک آقرکر هاتبون کشتن گریلا تیوی بریان ها بشک جدیمنین وی چالکی پار و کربون لی ایروژین گریلا تیوی برفرهیا دیمن کو وکه فیلمک ابناوی آگیر کدلی انقره برای گشتیره پار و کرد. آگر کت دلی انقرایی دیدیمنی کو به وی ناوی جالی گریلا تیوی و هات و شاندنده تک چون ارتشا ترکا داگر کریا لهمبری گریلایان زلالی خویادکه اف در قادا برخودانیا گری جودیا لهرما شهید دلیل آل روژا فیضابیه گریلین آزادین کردستانی با اپراسیون شورشگریا بناوی شهید دوگاویان آوید بون سرچپرین ارتشا ترک. ده انجام ده 37 لشکرین داگرکر هات بون جزا کرن. پیش به چوینا گریلایان آب آوائی که کردینه کری آستا پیسپوری آوان آشر نشاند ده.
گریلای کو دیگهجن چپرین داگرکاران به هر سکی مزنه تولا سالان جوان را دکنه. به ویلیدانا به باندور گریلا یک بیک دیکوین ناوا چپرانه. مبزی که دبچه. گریلا کوب لزو بس خطا پاراستنی آوادکن دیکوین هندری همو چپرانه بارگه به تمامی کنترل دکنه. دماکو بارگه دجمن دشوتا گریلا یک دبیجا آگیر کت دلی انقرایه. آگیر کت رومی! آگیر کت رومی! سلاح بگیرن! سلاح بگیرن بچه! بزی یا جستار بزی هپگی دولت ترک دگره جودی دا کلیت بو کلیت هر بزی جوارا هر بزی هوا کت الله مرزیان هپگت هر بزی بزی بر خدا نگره جودی ددما شرده گریلای بناسنا و شروان شهید دکوه هفرین ویجی شهید شروان تاویجن سر ملی خواه و جقادی دبنه. شربان داخل ورا ورا برا کار شربان شربان چی؟ بله بینرین هجاد وقتی که کوام گود چارکین بوی آوی گوته همون شرط و مرجین زحمت کو هپا گیج بو پارسنا خاکا باشور کردستانی ده ببرخوادانی شهر دیگه ده لنوا حولی رو بغداد جیم و انقره بازار تنه گراندن و هر وهم دولت ترکیه دخوازه خاکا باشور کردستانی دایر بکه او برتکین هری تونجیم جالی گریلین هپا گیب بچه آوی تی رابر کنش خواه تی خویا کرن پشتوانی هری خورد یاج بو گریلین آزادی جیج خلق حریما باکور و رشتات سوری جی همو پیک هاتین حرمی پیکتین جبر کو پیک هاتین حرمی یک جی خلقین کو راستیا داجکریا دولتا ترکیه و راستیا هویتیا و یا حرمی دیتیج بو که هم بچالکی و مشان پشتوانیا گریلا دکن و هم جی هم پارتی دموکراتی کردستان پدکی و هم جی عراقی لسر داجکریا دولتا ترکیه اشار دکن خلکین شدادی من مشکی برخودانا گرلاین آزادیا کردستانی یاش با پاراستنا خلکین باشور و عراق سلاف کرنه گل دیجی داگر کریا دولتا ترک به هرس بون. عندما ريبريا كونغرسارا نفچای عریشا حنا السهال ایریشن دولت ترکا داگر کر و تجدید لدیجی برا پوشر مزار کره حنا السهال بانگا بداوی کرنا وان ایریشن لدیجی قانون ناو نتوین کره
اندامار ببریا مجلس مالبات شهیدان آشد داده و دا الحسین جیگوت آرمانجا داگرکری جوان ریشان تیک برنا اوبلهی و آرامیا الهرمیه دخواز سردما عثمانیان نو و جیم بکه و دا الحسین دا خویانی کرن کو حتی داوی اوی پشتوانیا گرلایان دستانا دنویسین بکن تکداری مجاره به دروشما دی آزادی بجین جیان آزادی بسر بکوه و ناج داگر کریره تفگر جوان شورشگر از سوریه و یکی تیاجنین جوان چالاکی اکل درخست. دی چالاکی ده سنویزیون اکل سر برخودانا گریلا و رولا جوانا لهم بری ریشان هاته پیشکش کرن. پارتیا سیاسی الکانتونا عفرین و شهبا لنافچه احداث درباره شرمزار کرنای ریشان ده داخلانیتان. داخلانی دهات دیار کرن کو ایریشن داوی این لسر خاکا باشور کردستانی طولدانا تکچوناوی ده البجارتن اشاره داریه ده هر وها هاتا گوتن اف ایریش روی راستاقین AKP و هفکاری آوی به داگرکریه را نیشان ده پارتیان ده داویه ده آنی زمان کو دویل همبری وان ایریشان ور سکناندن و بانگ لگلین عراق هاتا کرن کو لهمبری داگرکریه ترک را نوسته. وزارت کاری دروی یا امریکایی به راپور که روشا مافی مروان و آزادی رامان و روشنموانی یا لباشوری کردستان و عراقی به تندی رخنه کر وزارتی راگاند که لوان هر دو هریمان روشا مافی بنگهین و مدنی تکچوه اوگات ایریشن لشکری ین دولتا ترکیه بونه سدما تکچونا روشا مافی مروان و برپرسیاری ویجیم دولتا ترکیه. وزارت کارین دروی امریکایی درباره روشا مافی مروان و آزادی رامان و روشنموانی الهرم باشور کردستان و عراقی راپورا سالانه یا خبلاف گره. داخویانی ده دیار کرن کولگوری سالین بهوری بین پیکرنا مافی مروان یا برانبری خلک عراقی و هرم باشور کردستان زیده بویه. وزارت کاری دروی امریکایی رخنه تند لروشا مافی مروان آزادی روشنموانی و رامان دیگه او هاده بیجه. لهرم باشور کردستان و عراقی روشا مافی بنگهین و مدنی تکچویه. ایریشن لشکرین ترکیه بونه سدما خرابون روشا مافی مروان لهرمی. حدث نشان کرن اف روشا لهرمی نابهوری دنابا سالا بهوری ده جبر سینوردار کرنا آزادین بنگهین خرابویه کو بشک جوان ده انجام ایریشن داعشی و ارتشا ترکیه ده. به دومداری وزارت دراپورا خود دازانینه جبروان سدمان ها جیانا روشنموانان دمترسیه ده دراپوری ده اشارت برژیا تجیبون زندانان جهات کرن و هاتا گوتن زندان و دزگین چاکسازی دروشکی خراب دنه و رژیا قربالغی زندانان گهشتیه جسدان 157 گرتین جوان لگل مزنان تین بجیه کرنه. بلشخوا روشان ایریشن داگرکری دولتا ترکیه ین لسر حریم بیکتین ایروژیم گندین لروش آوی من بجیبون آرمانجا ایریشن قرکر ین داگرکری دولتا ترکیه و هر وهاری دنابرا ترفعت او گند الشيخ عیسای شهبای دجین ایروژ آلیه چتین دولتا ترک و ارتشا ترکیه داگرکر و به چکینگیران هاتن تو بارانکرین هم مختیوی که فرمانداریا یکینین پاراسنا جن یپ جن آسنامیا شهید ناروین اشکره کر او سرساخی جمال باتا شهید را خواست شهید ناروین به مراسم که گرسی جالی خلق قامشتوی و هاتو غور کرد. فرمانداریا یکینین پاراستنا جن یپ جی ناسنامه شهید ناروین کد انجام قضای عربی ده شهید بو بداخویانی که اشکره کره. فرمانداری وها گود شروانا من ناروین هوگر 22 نیسان ده انجام قضای عربی ده لسر یاسنیر شهید بو. فرمانداری دیار کرکو هفره آوان ناروین ده پیواجویا دست پیکرنا شورش ده به برپسیاری و بیرکیه که مزن تولینا و رفیه پیشی بو. وک جنک انو بیجن تبلیغونا مد به سرکاتی و شهید آفگری داینه وک جنک راحشتی چک لهمبری همو ایریشن گو دین سر همو جنین کرد یه بجه سرساق جمال باتا شهید ناورین را خواست و تکلداری ناسنامه شهید اف آگاهی پاروکر. دیلان درویش به ناسناو ناروین هوگر لقامش لو جدایی بو 22 نیسان ده 1024 شهید بو.
پشتی راگهاندنا ناسنامه‌ی جنازه شروانای پژی به مراسم که گرسایی لقامشلو هاتا وغر کرنه. د ناسنامه دل سرناوی هیسن لجگری محمد آخوی گوت امیل هم بری همو ریشان نوکاری و خواهنتیه تکوشن خو بدومینن. باوی شهید ناروین هوگره محمد سیراج جی دست نیشان کرکو او بزارو که خود سر بلندن و دیری آوام بشوپینن. بشتره وسیقه شهادتی هاتا خوندن و رادستی مالباتی هاتا کرن. مجلس کنگراستار به بونه هفت امین سال وگر ایریشا دولتا ترکا لدیجیم قرد چوخی داخوینه ایدو گوت اف ایریش جی بشک جه رز ایریشین اردوانین فاشیسین لسر حریما باکور و روشتات سوریه دولتا ترک نتنیم لدیجی گلی کرد لدیجی همو گلان شردی که دخوازه یک چانده فرض بکه او چاندین دین جی همویان جهولی راکه. د 25 نیسان 2017 ده بالافرین شهر این دولت ترکا داگرکر ایریش قاره چوقه کرن و ده انجام ده 18 شهروان و اندام چاپمنی شهید بود. مجلس کنگراستار ببونه هفتمین سال وگرا ایریشا لدیج قاره چوقه داخویانیک ده. کنگراستار ده دست بیکا داخویانی ده شهید قاره چوقه و تواهی شهید شورش آزادیه به بیرانی و گود. اف ایریجی بشک جریز ایریشن اردوغان ای فاشیست این لسر حریما باکوروشلاتی سوریه. شورش روژاوا کو به شورش جنیت ناس کرن گلک دستکفتین دیروکی به دست خست. دولت ترک به ایریشن خو وان دستکفتیان آرمانج دگره و تایبتی جی سیستمان تا دموکراتیک کو همو پیکاتیان دبن سیوانه که دموکراتیک او کو عدالت و کفیا جواکی پیک دینه ده دکه یک. کنگراستار دیار کر کو دولت ترکا داگرکر حتی آنها دجبن پیکرینین خوین مافین مروان و دجمناتیه ین لسر هرما با کروشلات سوریه برنه دای بود. دولت ترک هول ده داگرکر یا خو لزیده تری یک ولاتان لروشلات ناوینجی برفره بکه. دولت ترک نتنی لدجی گلی کرد لدجی همو گلان شردکه. دخوازه یک چانده فرض بکه و چانده دنجی جهولی راکه. بلև ایریشین قرکرین داگرکریا دولتا ترکیه بنگه کوککی خواهی که کوکاویج امپراتوریا عثمانیان پیکتی که بریان ها بصد و نه سالان دروژه که وکی ایرو ده کمکوژین ارمنیان جعالی امپراتوریا عثمانیان و دست پیکربون و ده انجام ویه که ده بقاسی میلیون کنیف ارمنی هاتبون کشتن و جبویه که به راستاتنا 24 نیسان ره هم لحرمی و هم جی لارمنستان مراسمین گرسه پیکتین لی لهرمی لباجر حسکیم ده راستاتنا سالوگرا کمکوژی ده لگورستان شهیدان و جاری تابورکیا لشکری یا ارمنیان هات آواکرن و پشترجی شروانان لسر گورین شهیدان منپیخستن. دو وقت که امپراتوریا عثمانیان لبرتزیک چوینه بو و جاره رویوی کجر درکت پیشه. ددما شر جیهانی یکم سال 1914-1918 هنده تفگرا آزادی ارمنیان دناوا سینورین امپراتوریا عثمانی ده پیک هات. دوی کمکوژی دلگوری آگاهین جدا دناورا 800,001.5 میلیون ارمنی هاتن کشتنه. ده هر 12 سالین بریا وی کمکوژی ده بده هزاران ارمنی هاتن کشتنه. به وی گیره پیلا کوچبریا ارمنیان شهر میجی دست بکره. تبیکول سر قرکرنا ارمنیان را 109 سال درباست بنه لی حتی نهاجی دولتا ترکیه لکم کوجیا کری مکر نهاتیه. لسرانسری جیهان حتی نها 31 ولاتان او هویتیا پیشین ترکانه وکا کم کوجی ناس کریه. ببونه یا روژه لگورستان شهیدان حسکه مراسم کلشکری هات لدار خستنه. د مراسم ده توگایا نوبهار هوزانیان هات راگاندن.
li bajarê Hesekê bi heman bonê meşek hat li darxistin. نحن كشعب أرمني بعد مرور 109 أعوام Heruha Meclisa Civaka Ermen û Yekîtiya Jinên Ermen bi dirûşmeya xwîna şehîdan nifşeke bihêrsibûyî bişkivan li navenda serdemiya bajarê Hesekê merasîmek li darxiste. Hevserokê Tevgera Civaka Demokratîk Tevdemî Xerîb Hisso balkişand ser faşîzma dewleta Tirk û komkojiyên li dijî pêkhateyên herêmê pêk tên. Sed û nehemîn salvegera komkojiya Ermeniya ye. Serî de em şehîdên komkojiyê girtîne û hemû şehîdên komkojiyê got hatine kirin. Tenê mafê xwe nexwaze, ya jî ti kafirê. Kafir insana dikuje. Yekî ku ji Xwedê hez neke insana dikuje. Kafir gerek çolê ke ve ê Xwedê nas jî gerek te qesra derûne. Ev maf e. Lû muhesab nêxwaste. Ev civaka navdewletiyê ku hey cara mera van dinere van jî van komkuje de berpirsiyar e. Meclisa Civaka Ermenî yexnîn Berko û Îmadiltaliyan axivîn wiha gotin. Dewleta Tirkiyê hîna jî komkojiya Ermeniyan qebûl nake. Em hêvî dikin ku herkes bizane dewleta Tirkê ev komkojî pêk aniye. Bir anîn bi helbest, şano û stranên Ermenî û Kurdî bidayîbû. بردفکی ریوبریا خواسر لآلمانیا دکتر عبدالکریم عمر دیار کرد که گل کرد 200 سال نو ده لگل زختان جوی بسر بکه و اوگات کرد ادینه کردین برینه گل کی بریک خستنن خودیه سیاست و پروژه نه. بردفکی ریوبریا خواسر ال آلمانیای دکتر عبدالکریم عمر لسر ایرشن دولت ترک آخوی. دکتر عبدالکریم عمر دیار کرد که دولت ترک 100 سالن هاولده ده گل کرد ایمها بکه دستکفتیان تونه بکه و گوت اف اپراسیون دولت ترک براستی لسر توایا کردستانی یعنی 1923 دست بکرنا پیمان لوزان 100 ساله چوه دست بکرنا 100 ساله گو درباس بو دولت ترک هر گلی کرد رو برو قتل عام و جنوساید درباس کرد. عمر بالکشاند لسر هفکاری دولت ترک آب داعش را یا جبو تکبرنا شورش روجاوا و داگرکرنا افرینه و گلک هرمن باکور و روجلات سوریه کمکجی و گوهرتنا دموگرافی به بیر خست و گوت. یعنی روجاوا دستپیکا شورش روجاوای کردستانی و دولت ترک هر هولدانی خوگرنگو او شورش تیک پیچ گروپن چته و پیردریا داعش و پیر او خوشی در باس بوکت بازار و افرین داگر کرد و سریکانی و گری سپی داگر کرد و دوادر گوهاتی داگر کردن روزانه کشتنید که قتل عامید که گرتنید که دستریجیات که و گوهرتن دموگرافی به شوازه که سیستماتیک چه که دکتر عبدالکریم عمر دست نشان کرد که دولت ترک نکاره خالصتاتو و هزار رخصتنی یا کردان را بگیره و ها دوماند. کرد نکرد 100 ساله بیستانه کرد هاتنا ناس کرن کرد روله که مزان نیست دیجی تیروری بتایبت جنا کرد دوسته کرده چه بونه استاتوک روجاوا هاتی آوا کرن استاتوک باشوری کردستانی جی هاتی چه کرد چاوی خود بینه لترکی پشتی 100 سالش قتل عام و جنوساید پشتی 25 ساله دیل کرنا برز اوجلان پشتی سالایش تجهیز سر برز اوجلان به هزاره جه کادری پارتی هدف دگرتیگاه دانا افسروک اشاره داریا هر دو افسروک پارتی هدف ایکون پیرجی مدید انجامی هالبجارتنی اشاره داریا گلی کردی سگوام هنا گلی کردگو استقرار رجعات نابین دو ترکی چینا بیگو پرسکریکا کرد جال سر نبی دوا هالبجارتنا دوا که انجام بسرکتن بسرکفتنا واجی اردوغان و پارتی اخوا بنکتن بردفک ریوبریا خواسر ال آلمانیای دکتر عبدالکریم عمر
هری داوی دیار کر که کرد لهر دره خودی لدستکفتین خود دردکوین و گوت و دولت ترک بسر نکوه کرد ادینه کردین برینه گلکی برخستنه خودی هز سیاست و پروژیانه. سکرتری پارتیا چپ آ دموکراتیک آ کردی لسوریه صالح گدوم دیار کر کو ترکیه حولا درخواستنا شرینا برا کردان دکه او آن زمان دوی پدکه جبر روشا هشیار به گدوش بو یک ریزیا کردی جگوت ین به ترکیه ره هفکاری دکن ناهیلن کرد ببنیک. Piştî 12 salan şefê rejîma Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bi şandeyeka mezin re serdana Bexda Hewlêrê kir. Di Tirkiye Erdoğan de mijara dagirkerî û tunekirina Kurdan hebû. Erdoğan bi helwestê xwe ji gelê me û ji Sekreterê Partiya Çepa Demokrata Kurd li Sûriye Salih Gedo têkildarî mijarê ji televizyona me re axivî. Xuyane. Yani serdana wî serdanek bû xwestiyê alîkî dê ji Kurda bike destek li cem xwe û heta dewletê cîran jî wek hikûmeta Iraqê yani serdana wî ji Bexdar jî ji bo wa dewletê cîran jî bin Dexdekê de karibe têxe rêza xwe di rêza dijminaya gelê Kurd û tunebûna gelê Kurd. Salih Gedo xemilandina kelaha Hewlêrê bi ala dewleta Tirka qirker jî nirxand. Ego yani desthilatê li Hewlêrê vê rastêzanî bi Hewlêr hatî naskirin wek paytextê Kurdistana Iraqê. Hewlêr ne wîlayetek Erdoğan e. Ne Adanayê û ne Samsun û ne ew ê got ala Erdoğan em hurmeta hemû alê milleta digirin û ê welata digirin û ew dikin em nedijî alê kesî ne. Bes çêna bil ser kelaha Hewlêrê ala dewletek Türk dewletek got serokatiya wê desthilata wê destê wê bi xwîna Kurda sor bûye li her cî û niha jî pêlanê wê ew wê ji bo tunebûna Kurda. Gedo te kes kir ku ev serdan bandoreka mezin li ser hikûmeta Başûrê Kurdistanê bike. û ez bawerim ev ê eziyetekê jî bigihîne desthilata Hewlêrê di wextê em dixwazin yek rêziya Kurda bicî bibe yek rêziya Kurdistaniya bicî bibe di pêşiya van tehediyatê mezin de got Kurd îro tê de dijîn. Li ser pirsa gelo yekrêziya mala Kurdî gihaşt ku derê. Sekreterê Partiya Çepa Demokrata Kurd li Sûriye Salih Gedo ev bersiv da. Ew ê serdana Hewlêrê û Bexda kir berî 48 saeta û ew ê got dixwaze anîkê çêkê dijî şewreşgerê Kurd û dijî şewreşa Kurdî li hemû alî ew ê got dibike lem li pêşiya yekrêziya Kurdî jî. Ew bi xwe dibike lem li pêşiya yekrêziya Kurdî jî. Mexabin yani yekrêziya Kurdî Daykin aştiye yen min bijê tecrîda li dijê rêber Abdullah Öcalan şermezar kirin û banga zelalkirina rewşa rêber Apo kirin. Daykin aştiye yen min bijê ev yek bi riya daxûniyekê ragihandin. Daykan diyar kirin tecrîda ku bi kompla navnetwê dest pê kir heta niha dewam dike û gotin tecrîda girankirî dijî mafê mirovan û rêber Apo ji hemû mafan bîpar dihêle. Dewleta Tirk bi van binpêkiranan dixwaze di kesete rêber Apo de îradeya geltêk bibe. Dayikên aştiyê berxwedana rêber Apoya li girtîgehê silav kirin û teqez kirin bi berxwedana xwe hemû planên dagirkeran vara derxistin. Dayikan dawiyê bank li rêxistinên mirovî û navnetweyê kirin ku erka xwe bi cih bînin û gavên ciddî biavêjin. Berîbînerên hêjam ji xwe doh di saet 1:30 şevê de bo polîsên Belçîkayê bi ser televizyona Stêrk TV û medya haberê de girtin alîkarê serokê giştî parêzerên snûrnenas parêzer Tina Laskî derbarê mijarê de axive û diyar kir ku ev êriş operasyoneke siyasî û got ev êriş li ser daxwaza dewleta Fransayê pêk hatiye ev êriş zirardayê demokrasî û hiqûqê dewleta Fransayê li şûna ku parasına mafê mirovan bike têkliyên dîplomatîk tercih dike.
دو di saet 1 şevê de polîsên Belçîkayê bi ser televîzyona Stêr TV û medya haber de girtin. Di qada navneteweyî de li dijî vê yekê nerazîbûn hatin nîşandan. Alîkarê Serokê Giştiyê Parêzerên Sînorenas û Parêzerê Baroya Parîsê Etienne Lesak têkildarê mijarê axivî. Etienne Lesak anî ziman ku êrişa polîsan a li dijî medya haber û Stêr TV di çerçeveya siyasî de pêk hatiye û got. Necara ewile li dijî bînayên medya Kurdî yên li Belçîkayê êriş pêkdin. Heman êriş di sala 2010 de jî pêk hatibû bê lêpirsînekî û hemû ekîpmanên stûdyoyê hatibûn desteserkirin. Ev êriş êrişeke siyasî ye. Ev êriş li ser daxwaza dewleta Fransayê pêk hatine. Lesak anî ziman ku hewceya medya Kurdî ji bo îtiraza van yekan gavên pêwîst bavêjin û wiha doman. Helwesta polîsan a dikêliyên lêgerînê de nehiqûqî ye. Lêbelê beriya destpêkirina prosedûran protestokirina van kiryarên polîsên Belçîkayê gelekê giring e. Ji bo betalkirina vê lêpirsînê divê serî li saziyên Belçîkayê were dayî. Parêzer Etienne destnîşan kir ku deriyê saziya medyayê ji her kesê ku dixwaze xwe bawekê azad îfade bikere vekiriye û got. Ev êriş zirar daye demokrasî û hiqûqê. Helwesta dewleta Fransayê û welatên dinên Ewropayê ya li dijî gelê Kurd bifikarin. Dewleta Fransayê li şûna ku weke welatên din parastina mafên mirovan bike bi temamî têkilên dîplomatîk tercih dike. Her wiha diyar ku van tercihên xwe di çerçeveya NATOyê de dike ku xwedî îtîfaqên berfireh ên leşkerî ne. Belê bertekên li dijî êrişa polîsên Belçîkayê ya li ser navendên Stêr TV û medya haberê li Rojavayê Kurdistan û Başûrê Kurdistanê jî zêde dibin. Yekîtiya ragandina azad yere a kampanya îmzayan ji bo van her do dezgehên çapemeniyê dan dest pê kirin. Rojnamevanên Başûrê Kurdistanê jî êriş şermezar kirin û gotin Belçîkayê bi van kiryarên xwe yên neqanûnî yasayên xwe bi xwe min pê dike. Êrişa polîsên Belçîkayên li ser Stêr TV û medya haber li Rojava û Başûrê Kurdistanê jî rastî bertekan hat. Yekîtiya Ragandina Azad bi armanca destekdayîna her du kanalan kampanya komkirina îmzayan da dest pêkirin. Di nava têkoşînekê mezin de ye. Ji bo derxistina rastiya dagirkeriyê û êrişên li ser nirxên azad Kampanya wê sê rojan bidome û îmzeyên têne komkirin wê pêşkêşî sazî û dezgehên ragandinê yên navnetewî bêkirin. Rojnamevanên dixwazin teblî kampanyayê bibin dikarin xwe bigihînin van hejmarên WhatsAppê 00 963 934 154 2285 00 963 984 559 179. Li Başûrê Kurdistanê jî li dijî êrişên polîsên Belçîkayê bertek hebûn. Li bajarê Slêmaniyê bi tevlîbûna rojnamevan, navenda metro û Federasyona Rûnûs daxuyaniyek çapemeniyê hate dayîn. بەداخەوانێ مایی سەسوورمان بوو لەلایەن ئێمەوە کە چۆن لە وڵاتێکی وا دیموکراسیدا ئەو ڕەفتارە و یاخود بەو شێوازی مامەڵەکردنە مامەڵە لەگەڵ میدیادا دەکرێت کە بەڵام بەداخەوە دیارە بەرژەوەندەیە سیاسیەکان یاخود ڕوونتر بڵێم ئازادی ڕۆژنامەنووسی و ئازادی ڕاگەاندن ئەکرێتە قوربانی بەرژەوەندیە سیاسیەکان لە ئێستادا و نەک بەتەنها لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست. Di daxuyaniya hevpar de ev tişt hate gotin. Ev êrişa nemirovane beriya her tiştî binpêkirina yasayên Belçîka bi awakî ku propagandayê demokrasî mafê mirovan û rojnamevanan dike. Em weke rojnamevan û medya xeta azad ev êrişên piraliya dijmin û sîstema dewletê şermezar dikin. بەخشی کەناڵەکە بەڕاستی گومانەکان گەورەتر دەکات بەوەی کە بڕیارێکی سیاسی Federasyona Rûnûs jî bi heman awayî êriş şermezar kir. ئێمە لە نوێنەرایەتی ئەوروپای فدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسان و نووسرانی سربەخۆ بە توندی سەرکۆنەی ئەم تاوانە دەکەین و پێمان وایە پلانێکی پێشوەختە کارەکە بە پلانێکی پێشوەختە کارەکە ئەنجامدرا و حکوومەتی بەلچیکا داڕێژەری پلانەکەی و بە هاوبەشی کەس و لایەنی تر. Federasyonê diyar kir û got
اف ایریج دی سالوگرا روزنامه‌گریya کردی te pêk hatiye û ev jî hîn zêdetir û kesên tevlî vî tawanî bûne dixe ber lêpirsînê exlaqî. Rojnamavanên li wargeha Mexmûrê jî bertek nîşanîkiriyarên neqanûnî yên polîsên Belçîkayê dane. Rojnamavanan bi daxuyaniyekê êrişên li ser çapemeniya azad bi tund şermezar kirin û gotin wê ti kes nikaribe dest dene ser kameraya me û ti hêz nikare dengê rastiyê qut bike. وەکە تێزانین یعنی نەتەنێ لەسەر چاپەمانیە ئازاد لە سەرانسەری کوردستانی هەم لەسەر گەریلەیەن ئازادیە کوردستانی هەم لەسەر تەڤگەرên سیاسیên کوردستانی شەرێکی تۆپ یەکون تێ مەشاندن ئەنی ئەv şerên ku ev êrişên ku li ser çapemeniya azad tê meşandin ne ji van êrişên ku li ser gelê Kurd tê meşandin durin hemûn konseptê de weke top yekun êrişekî li ser gelê Kurd tê meşandin enê em van êrişên li ser çapemeniyê ji wan qut nagirin dest lê wê nekorin dengê me bêdeng. دی ادعاکردن ایران هر کد دچه هبونا خواه یا لشکریا لسوریه کم دکه چاپمنیا فرانسه جی دبیجه شورمندین لشکریین ایرانی لحلب او بطایبت جی لحریما دیرا زوری هبونا خواه دوام دکه یا دیار لناوا سوری ایران دناوا تفگری ده. پشتی ایریشن ایران و اسرائیل ین لدجی هفدو لگوری هن ادعایان ایران هزین خوین لسوریه کم دکه. چافکانیەکی نێزیکی حزبوڵڵاها لوبنانی و ناوەندا چاودێریە مافی مرۆڤان ئا سووریێ ڕاگەهاندن کو ئیران هەر کو دچە هەبوونا خۆیان لەشکریە لە سووریە گێم دکە. هەمان چافکانیە ڕاگەهاند کو ئارتێشا ئیرانê ji her du texên Suweyda û Derayê yên Şamê û herêmên li ser sînorên İsraîlê jî di nav de ji hemû başûrê Sûriyê vekişiyaye. Hezbollah jî dibêje ew li dijî êrişên İsraîlê xwe diparêzin û hevdîtinên xwe yên li konsolxaneya Îranê ya li Şamê dewam dikin. İsraîl yekê Nîsanê li dijî konsolxaneya Îranê ya li Şamê êrişek pêk anî. Di êrişê de dojê leşkerên payebilind heft endamên muhafizên şoreşê yên Îranê hatibûn kuştin. İranê jî di 13 Nîsanê de bi balafirên bê mirov û mûşekan li dijî İsraîlê êrişeke tolistendinê pêk anîbû. Rêxistina çavdêriya mafê mirovan a Sûriye da zanîn ku li van herêman leşkerên Lubnanî û Iraqî yên alîgirên Îranê li cihê yên Îranî hatine bicihkirin. Li gorî hin çavkaniyên din ên ku agahî dane a FP jî hebûna Îranê ya li Şamê kêm bûye û bi taybet jî hin ofîsên girêdayê artêşa Îranê hatine girtin. Di heman demê de hate îfadekirin ku li gelek taxên Şamê al, nivîs û poretireyên serokên Îranê hatine rakirin. Rêxistinê ragihand ku piştî êrişên İsraîlê di meha Adarê de gelek şêwerbendên leşkerî yên Îranî ji Sûriye derketine. Lêbelê li gorî hin şahidan ku FP li gel wan hevdîtin pêk aniye şêwermendên leşkerî li Heleb û bi taybetî jî li herêma Dêra Zorê hebûna xwe didomînin. Her wiha hebûna leşkerî ya Îranê ya li Rojhilatê Sûriye li herêma Bûkmalê ya li nêzîkî sînorê Iraqê zêde bûye. اف 18 سالان خلاطا بله یا دوری سیاسی نویسکی تکوشین و هنری ده لسلیمانی اتداین ای سالچی دکتر جوان همه خلاطا زیرین یا بله یا 2024 ورگرد دکتر جوان بجیشکی یکمین روجاوی کردستان یا کو خلاطا بله وردگیره. دوه لسالونا هنری الباجار سلیمانی باشور کردستان حجدمین مراسم داینا خلاتین زیرین آبلا کوار نویسی سیاسی تکوشین و هنری ده تداین هات لدار خستنه. مراسم سالانه ده سال وگرا وفاتان نویسکار و سیاست مدار کرد ابراهیم الاحمد ده بکتی. ده مراسم ده کسین جنتوین جدا ین جبو دوزا گل کرد خبات و تکوشین کرنجی تین خلات کرنه. ایسال خلاتا حجدمین پیشکشی دکتر جوان حمه یش روجاوی کردستانی هات کرنه. دکتر جوان حمه 52 سالی جگنده طالعه حسکیه. دکتر حمه به سپور نخوشین هستیانه. ددما ایریشا داعشی السر شنگالی دوی خواگهان ده چین شنگالی والیکاریا برینداران گره.
اف خلات بتایبەتی ژالیە سەرۆکەیەنەکێ بافڵتەڵەبانی و هات پێشکەشکردن. بافڵتەڵەبانی پێشنیار کرد و سەڵابێ خەلاتە بلە پێشکەشی شەهید شەروان کۆبانێ بێکردن. طلبانی گوته و اف پیام پشتگیریک بش بو خوشک و براین مل سوریه و پیامک جبو نیار و خیانت کارانه. شهید حوال عبدو یکی لطوک و شرکانی کردستان بو. حقی خویتی اما ورگریت و پشتیوانیه بو همو خوشک و برایکان من لسوریا. پشتیوانیه بو همو کرده که خباتکات بو کرده کی سربرز و کوردێکی ئازاد و پەیامێکیشە بۆ نەیارەکانمان و بۆ خائینەکانی کە لەگەڵ نەیارەکانمان ئیشەکەن کە هەر کوردین و هەر کوردەبین. دکتۆر حەمێ بژیشکی یەکەمینیە ji Rojavayê Kurdistanê ku xelata bille werdikira. من دخواست ez buar beşdar bim bes derfet nebû dîsî jî me namak ji war rê kiriye و اسپاسیکه جوار دشینم وزوی خلات دیاری وەک مگوت جی 12,000 شهید دکم 20,000 گازی 40,000 برینداری می ڕۆژئاوای کوردستانê گنه جخوینا وان با ایرو رو ازوت آنا لقامشتو و منیکاری بو ام وی رپورتاجی چیکن وز دیاری مالباتا خود کم از دیاری هوال بند خود کارمند تندرسیه دکم گامل کلک هفسکنی مکاری بو ام وی ایشی سرراست بکن و آلیکاری برینداری خور بکن. بری بینرین هجان هاجی چند نوچین که حوالین ماد تورا نوچین من جواکی دا آماده کرنه امنی تماشا بکن. ریوبریا خوسر باکو روجلاتی سوریه بلدارخستنا ریز جوینان و آماده کرنا پلانسازیه که چالاکیه دست با آماده کارین خوین جبو ورگرتنا گنم آسال 2024 کر دسته اشکره کر کوان سی ناوند جبو ورگرتنا برهما گنم آماده کرنه کوشیان وان حتی 500,000 تن جبر هما دوکوماره هیا هروها قادک وکری یا جی کیسکری حتی ملیونک تونه هاتیه آماده کرن به مبستا کم کرنا خرجین و گوهستن و کیس کرنه جبو جودکاران دسته ده پوخانه آوا کرن. دسته دما دستوردانا زویین باران جودکاران را مهگدن دریش کر دا کنه هیله او جهیلا بازرگان و قلسان و ببن یک دستدار. هر وها دسته راگهاند کو اوی تواهیا برهما گنم آئیسال جودکاران وربگرن. اجعل اسعاف تمام قيمته انا تمام تنفس ما في ضغط ما في قلب متوقف تمام بلشت انا بالتنسيق تمام کمیته تندرستی ین کانتونا دیرا زوری جبو خورد کرنا تجربه ین کادروی تندرستی پرورده یک جسد خباتکاری نخوشخانه آگشتی یا الکسرا را وگر پرورده لهولا نخوشخانه آگشتی یا الکسرا و پیکوره پرورده و مهکی دوام بکه وانیان لسر درمان کرن و دستوردان لزگین بیداین. اندامی ریوبریان خوشخانه جاسم الریاش گوت ام دخوازم پسپوری و تجربه این کادروی تندرستیه و همشیریان لنخوشخانه خورد بکن. هر وها ده هفته ده و سه سمینر بین داین و داویا پرورده جی و برنامهان جو کمیته تندرستیه وربگرن. التدابير الإسعافية التي يقوم بها الطاقم الإسعافي في قسم الإسعاف في شارداری اگل آتاب قایب ارمانجا پیدا کرنا در فتین کار جشینیان ره و سفکرنا قربالا غال باجارو که المنصورا یه طبقای دست بدو پروژیان کر. جاوریه کو پروژه یکمین دو چند روژین بیده بیوه کرن. تیده لوتو دو دکان لسر روبرا 8,100 متر دام هاتنه آوا کرن. شارداری مجدار 2023 دست به پروژه گربو. دسته اثباتا بوری دجی شارداری دست به پروژه خویا دویمین کر. لگوری وی 22 دکان و لسر روبرا 2,900 متر دام بین آوا کرن. حتی نها جسادی هفته پروژه تمام بویه. هر وها دو قناغ دویمین ده 12 دکان و ورن آوا کرن و دو نواسی مهانده و آماده ببن. بری بینرین هجم لوردگیجین داویا بولتن آخوی ساعت 7 و دبیجین حتی نوچین من داویا روشه ساعت 23 داوریم پیشیا و بمینن دنا و خیر خوشیده ارشاد و بختار.